Peraji the MCA na noni incoming MCA Kenyana Ward 2027. All the best, all the best, all the best, Muhesh. Kodo weroine na nyota nene muno ni edera nyotoka ni wegoyo wa Jesu ni doiga ni thengio ni undu wa guthikereria ni njitagwo Emiri wa Boi wa Kimani murathimwo muno. Munampigia makofi kuonete kwa kinyana wa muhirigo uriku o rwimbo-ini. Ugocagwo wikite maundu mari ngumo ona riria wikite maria matari ngumo ugika wega no kionekana tari urwi muikarire waku ni kugocwo ona utekite ucietagwo Mzima Sara. Mzima Sara, asante, mpigieni makofi. Athuri aria marwarite mango maturaga o hau kihingo-ini meranire tutigokwira no kinya toikinya ria guthie njitagwo Triza Gware kana wa Gware na ndi muhonoku. Wa Gware uria wa Gware ruhiru wega rimwe mburu ni huthagira methari uria yugaga kikura chokweri andu aitu kinguo ni mwako riria ngona mundu agithekia kinyonagia magego na kene uyo tuiria ndiaga ni murogi munene ndugeciria ati nie ndikui nie ngoragwo ngui riria urathekia tucemania ndaguthomire tene noreke ngwire ukinyambira tumitego twaku tutinginyita tugakuria na turi andu anyu othe. wewe mpigieni makofi, makofi mazuri. Hamari twajetago Kevin Mburu ndemuni upcoming na ainia amage ni support no ngena muno. Thank you muno. Ben Githae mwanake ucio woe namba yake omu support abotige Ben na ndiramenya ni atia kurathi ainira maraina nyimbo cia Secura aingi matiraria mwanake urie wega ndukagere hasa mitu kamwire kae irio Ondole ayo fagete gwika ambia kuika tondolere okabia kuika noguo Ngai ekuingirira tiga guoya tiga gwetigira oe kinya Ngai ekuongerere mururumo ndetagwo Muthoni na ni undu ingiha igongona riri no ngeithie wa Munyoro uria haria ndukene riu twi haha rogeria kumugeithia thaa ingi. Asante sana mheshimiwa. Shikilia meli yangu Bwana, isizame baharini Bwana. Shikilia meli yangu Bwana, isizame baharini Bwana. Naitwa Mahape kutoka Meru. Mahape. Makofi mazuri kwa Mahape. Asante. Bwana asifiwe. Mwathani agoshwo. Na nijitagwo DJ Sesmo Graphics. I'm a big family to Mr. Kareithi. Na ndi mukenu muno muno kundi kundu guku na tukamwira pole muno muno ni gutigwo ni no nyende kwihoya tu kindu kimwe tu onjitikirie mukorino wa mbere ageithie mundu gwitwo Rigi G. Mona ate? Asante. Amsalimie. Edo na kulino riu to ndarama ni mekaga DJ. Tathio kahora hari ugeithie Rigi G. Asante. Mwathani agocwo ringi andu a mugumo-ini twi guku andu a mugumo-ini Gatanga ni ndirarugama kiti kia MCA mugumo-ini Gatanga na pragia ni tugukunyitirira no rwimbo rwakwa naruo rwitagwo digital jaropoa ukidai kufanya kitu nowadays in the world lazima utumie digitali na si digital ni jaropoa avegio Ngai wa murathime ekegeithie Rigi G na turaigire nikusikiza ground au sio? Asante. Nitwarikia githu tiarikia oyo etagwo Adeisi ndirero geithanie mwathani agocwo geithire irera-ini wega uguo geithia mundu high five mwire no wageithio ni mpendwa nie ndi murata wa family no muno kugerera kuri Kubai na mutumia wake na nikio ndi guku na ni mui bio
ona Rigiji nĩ oĩ nĩ ndatigire maũndũ maingĩ. Ngai amũrathime. Asante, rĩu thiĩ nawe ũgeithie Rigiji. Bwana asifiwe. Mwathani Ngai arogocwo. Njĩtagwo Regina Wanga nĩwe ngatiwe maandĩko maugaga mũrata wa mũndũ amwendaga hĩndĩ ciothe. Kwa ũndũ ũcio niĩ na aini nĩkĩo tũkire tondũ Benisa nĩguo tũmwĩtaga nĩ mũrata witũ. Onawe ũngĩkagĩa kaũndũ Ngai ndakanakwagĩra andũ ũguo onera family ya Benisa. Barikiweni sana. Amina. Haya, Regina nĩ ahũrĩrwo rũhĩ rwega. Ũcio nĩ neighbor ya wa Mũnyoro harĩa mũciĩ. Nĩ jirani tu. Haya, Bwana Yesu asifiwe. Tajika uguo na guoko akorwo ni uranyona ikoguo. Thank you ulicokia guoko thi. Ni njitagwo Joseph Theia na family ino ya Herbert ni aratakwa muno through Kufai Benisa. Ni watu memenyane na family ino na magituika aratakwa akuhi. Na nikio ndi guku. Thank you muno. Bwana Rigiji. Thank you twi hamwe biu. No kinyanya mwegwe no kinyanya mwegwe twi hamwe biu na no nginya tumeige thi Ngai mbere na Ngai na hinya. Thank you so much. Nĩ ahũrĩrwo rũhĩ rwega. Maita maingĩ nĩ mũtungatĩri nĩ twendaga gũkinyĩra Bwana Kufai tondũ nĩ a great supporter of artists. No rĩu ũcio waria wa mũico nĩwe ũkoragwo arĩ Faruku wake. Nĩwe Faruku Kibet wake rĩngĩ nĩ tũremagwo na rimwe tukahota. Thank you Theia. Asante sana MC kwa kutupatia nafasi. May God bless you abundantly. Nidamenya na group ingĩ there will be another session na brother Itogashara alio haha. Asante sana. Thank you very much. Asanteni sana waibaji. Thank you. Our singers, you have really entertained us in a big way. Basi kabla ya kuita my co-MC Bwana Gashara, niseme hapa, mumeona tumetoka nje, tunatambua uwepo wa viongozi wetu wakiongozwa na our people's deputy president Honorable His Excellency Gachagua, His Excellency the former deputy president Dr. Kalonzo Musyoka, His Excellency, the former Minister, Eugene Wamalwa, the members of the Parliament present, Madam Jane Kihara, all the way from Naivasha. We have the MP from Mukurweini, Honorable Adeto, Honorable, from Teto, sorry, my brother. Our honorable MCAs and any other members of the Parliament present, our honorable MCAs, both the sitting and the former, we really appreciate your presence in our midst. Naomba sasa tumesikizana na Mheshimiwa Jane Kihara, tumesikizana na Mheshimiwa wa hapa the MCA, Mheshimiwa Muigai, tumesikizana na Mheshimiwa Murege, the MCA, our former MCA, vienye tutaendesha kitengo hiki na tutakiendesha kwa heshima na pia tutajaribu kupisha sababu wachungaji wetu wametunukia heshima ya kutosha. Na sasa naomba Bwana Gashara uje humwarike. Nafikiri tumekubaliana Mheshimiwa Muigai, the MCA from the area. Please carry on. Asante sana. Your Excellency, the former Deputy President, Rigathi Gachagua. Your Excellency, the former Vice President, Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Wamalwa, viongozi ambao wameandamana pamoja na nyinyi, area MCA, familia, kanisa wakiongozwa na moderator wetu Reverend Kamande, pamoja na mabibi na mabwana, hamjambo. Bwana asifiwe. Mungu ni mwema na kila wakati. Ningeomba kwanza tumpigie makofi my co-MC Bwana Paminas kwa kazi jema ambayo ameifanya. Tumpigie makofi.
Ninaomba pia tumpigie makofi mjane wa Kareithi kwa sababu Mungu ameweza kumpa nguvu na amesimama na waibaji na hii familia na kanisa la PCA Karen sana sana. Tumpigie makofi pamoja na familia yake. Asanti. Basi nimeweza kupewa nafasi hii ili niweze kumwalika Area MCA Honorable Muigai ambaye atakuja hapa aweze kutambua ma MCAs pamoja na wale ambao walikuwa na hudumu pamoja na bibi Kareithi, na kisha baadaye ataweza kuendeleza program. Na kwa sababu tuko ndani la kanisa na wachungaji wameomba sana tuweze pia kuangalia masaa, ninaomba Area MCA uje hapa ili uweze kutambulisha wale ambao wako pamoja nasi na wale wachache ambao wataongea. Tumkaribishe kwa makofi. Thank you so much. Asante